Yaise ni nawe kwati watinda nesa na ndi uthocha na moko ndi ni wa kilungu cha tunena nie kila ikuke ya kila wakele kwambia saa ile na miongo na sia wiyo ndi wa TV ya kwila vata na yobi ya Mutongo TV ngwata na ya mukamba na ndi ni uthocha na moko ele tukabikie kunena nia tukabikie kubingwa mbai kiliko atukabikie kusisia niku kwenda tuvilu tukabikie na uthimwa nikenda withie mbai ni yaende ya nesa na ndi ni simu sia ise nuisikana kwina maundu maingi maendeye na ndi motu kuthwa tine na nisia muthanani wa umundi na ndi ni ukulia we wiona ndi yende yata maundu ala mekuona ndito wa mekia ndini walatili kandini wa mekia kavilone ka kukesoma ata kana kethima ata kilungino kwa tendeni wa YouTube ya Mutongo TV /FM official na naomba tie kila bandu bondeta Veronica Siombua Willy tikalibo nondo akilungu ndini wa kilungu chatu nena ni ndogena ndi baba kupi mundi nimekaneza kwambia na kwa kanambi na ukedia sei sema itu ita wajua ni mwaka kuma kundu kweta wa Lamu Mpeketoni lakini twadhamito ukamba wa Masago musia isia wakwata soe museo twinye mwitu eni mwiyeni ndi muketheka tikethia ndo mama kakoi ma kalumoni na mama tongulu andwe na komanie namo mevata muno na mwaka na bishop mwaka na secret admirers we na ndume na vata muno na kumuno na bishop thank you nene Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International numete oba Kalama obandu bakubi oba Kalama ende timu bea Veronica Nundwa mudna wo monde tuinenani asante we maundu mayingi bie ndi sasa takiveti vinengi viti na kinasia maundu mayingi bie mbuga na yingi bie mbuga yete kisonga kwa mitandao ni lakini nge ona mayingi batinde itu mwaka katambio baba kupe wewe ona ndiende hata ni muvea muno Veronica Nundwa gombia nambi na nienda umuya kana ndithito ni nzeo na ndithito ni bathime na uba bathi mwasala lakini ubange tuona tumathina ningu mutabia nundu ngai no unengeto kavinda ngathio bandu na bandu ngono ndu maundu maende iba kwitwe nini si andu mena kio na niendo weta mbonge o kadha sia ndino thitu bonge sia obo kana communication twina mawo maingi muno na omunde social media thitu tapia maundu ala negative ginokethia andu nimambia into apo bwana lakini ndithitu twasie kwa kisungu twasia ish lakini andu ni makasirikite andu maina moyo nthini wango sio nundu meona ubonge wa uchumi ngwata ni kukwata male ni kuendete ndi na wasisia ulingo wake siasa kwena kukwatanisya pena kuchanganya andu thundongo isi tusiava yathi ulusia national kwambia witawata Musumbe obizi wa Musumbe munini wa Musumbe maobizi mama senator maobizi mama governor maobizi mama MP paina kwewa nithia kuseo na ni matuchanganyie kabisa na yu twe saithia we are totally confused due to this endete hata kuuni kabinda kaseo yani Musumbe wito aungame atuye undu tuendeye tuazisio bonge olonge wa social wasi wa communication nguwetai maupo hani maingi na andu meamuka masomete na pai kusoma kindu ki positive ko ndwisa idhi ya ndini wa mawazo kana mafikiria mandu aingi maundu lita maseo yu ko kubene asia hii yu ndino thitu thi na mwita wa tipping point kwa kisungu tipping point ni pala twaema kwisuvia itono thingali itenzeo lakini wona twe kalandi ya twaya ngewanesa nitukuthinesa siana isi tu siitwa Gen Z na siana nini ni maana twambie nzeo ya tunenanye na ni lazima tumethukisye na niona
mipango ya andu ma siasa ni kana matumie inziani ya kulunga landongo isitu no ndongo isitu nisike utwanangia sienda tekane na maundu mauzisia kindu cia kita wa corruption tambie kwethu kisange wasio thuko uchumi timu sio muno socially tiko sio muno lakini kwa kiathimo tiathime andu manga ino lazima mapole muno ni kana wisaithi ai ngaino wakunwa akili situ tuone maundu maseo tekae kuona o maundu mathuku kile vinda. Asante. Mwitu muyene ere muno kunenga maundu maotongoi na iwe katambe yoba au no tuthete maundu ala mabwata mena nseve kana mena ish ndini wa nditu ya Kenya nisi niwiwie na museje thandu neigwa nikutona kwitha na wendeketi wa munini wa musumbie kata angudulwe kuma kibilani no support niki netha no lea niki well ndatika nitu nene ana ndwele mebani siemeli na mweba nyamweli weta wanda ukutae undu waileka lianye na mundu waku wanda nukwaka akanoka kwananga lakini yu wandola wetiwe ukite kwananga andu ama komanie kila ma presenti agenda sio na kile na notice could be mwaka o bishop will correct me nekana ela wanuva waete mundu atwikanirani mate waku mwitha wa muomba nitu emwe kimiao ti constitutionally na ki wendekezo waku wango yaku oni mundu kumbiwa oni mundu twindo oni mundu tu na ni mundu investigate ukwenda ndo eta kandia ite kwete input maisha ni maku so ila na yoki ona ngala siayo owetete ngala siaku engitia siaki langite je ngala siayo kwa andu asuna andu waetie wimwete be ila ithimo siaku asiaite na wona is the best among many najua ila we the one na kithingitho ndaendaye weka and in politics you gather all you scatter none umba na cia kila kindu chonthe ukikite kikabuni na kikae batontheka ukalatia ingi na yu wambe ya kwikate nundu yu wewa minenele undu yende no kuigwa peki na beki nye chunji usupport na kwa ninenda meli maketana makanena na tumundu tutu kuna kelele twikuute tutunewe ona ndiye sima mama nengete audience niki na ila wosa kibeti na wabanga kibeti kini chakwa ndutwikitha cia muthukumi mosi ni ambe wa kibeti chakwa ni ngona pepe andu meubuthia uyu na juma tesekana in case nanye ni weta mwanga mukambate ya watwila matasu nthi nundu constitutionally liga na ibinda kwa twikika even presuming the president is dead it's treason but now ni allowed to weta constitutionally musumbi ndatika ni akalalia nundu twithate si mithena jitu oyo na bothasia ni wewe woselela tiwa mwaka automatically kana ni after 90 days was immediately and we kala 90 days na baada ya election no ngwatetie 90 days kwa imagine kwa mundu unauma kwa mundu na atabasia undu wikwenda mundu usiyu kwanda bye mumendiana ko so no useo ona ila utumiwa wewa aya kelinga ngitito kitito kelinga atiania umaneki anende to ni munambu ni mbucia ni kikoyo nundu kilinga ni wothia kakwi yaku na indikeli na mwandu me kanisa matumiwe tia bishop na mwaka and one level minded matumiwe matungia ni ndhitu nundu ile kwatuka ithi na andu aingi muno pea maendete na musumbi pea maendete na deputy yake na pea maendete na spectators isi wia sitesio na siungamilite ba na nthi kwakwa yenda mugo na nthi kwaka yenda ngwatanio na nthi kwakwa yenda tolerance na nthi kwakwa yenda a lot of understanding and a lot of patience
na ndanaminia mundu ni lilikana my mom. I lost my mom a date like today 24th 12 years ago, even though you always feel like today indi kilingisini manai emotions isiando nasio sie ekai on my side sienthi iko inyakwa Teresia Pius Kinamasio, may God rest your soul in eternal peace. I love you so much na nengi nitikwenda mugo nthino yitu a Kenya wicethela no tunene okiu. Asante Bishop, wina undu wa kuongela be no support maundu asima deputy president kuimpeachwa. Nyini nena ngalini yakwa nundu mundu mwesi otabania sacia kila kiki kwa mundi is just an old devil in a new version. Kwa uno no mundu wa view na oka abindwa ngwa ngule kithekane ki na kana kukua ngule kuma mutituni umwe ungi mutito ande umetwa bandu bangi no ngule pe bandu babikito kethia Kenya nitwikite immuno yolo wa sindu isi ya siasa na siasa makosa Kenyans katika certain level ya kuelewa ukethia aumia ma siasa matona behavior anatuchukulia yani nundu ona moga matukenga chao matonozobyo mubango muna wandu ma Kenya makathinika angi makakua angi makeko na nthini woni mesi nesa kana ni change of no tactic yekubindwa no bandu kana no preparation ya 2027 yekuzo alignment yekwati yoso ya 2027 na yununu mumona matuwe sio kemi nundu psychology ya kana a lie ukame repeat many times it become a true a lie ona wizi neza kana bai na kengwa na mundu ayoka ayo kengenge aitungira katika mujetu ikani musemo na the same music ekwino you know yena inawa erwa regime ile na thile na ndiko na kana kabinduka ona 2027 bosonge ndiko na kana kabinduka ndagara bogato shotwa nini niki muno kwithia na makawasuma thani musumbi na deputy wake thani governor na deputy wake tena witha abandi mo maeta anthini wa nye kangu tabio openly tito no diteka iko tekete wa mboka ya nguku nguku yendekete muno no ithi mbiki ya ivo no yekia mao wewe weka mandram beats yekia drum beats na thighs na nye nesa ani ne yemwe na internet kala ni to athibaya tuthi ni kana tuitukethe ti ya enibu ndo iyo oimbe bwe ya to thwalu na oyete we chabati na twaje mwana ucio yeke wetu icio nini kono itomo yude yongwenda weta paiki ndo kingi katika andwa onthe mekukitania ni tomo nundu wabika bayo nene ni petu milango tubingukanga watchuma muthelu na patabana cio lwa excellency kwa ube be bandu kindu kigitwa excellency kibo tumilomo tubingukanga ukethia no exercise amnesty ya sindu bingi no exercise tumilomo twa mbesa andu mekuka kwika investment hii andu mekwenda kwikata ni mekuka international bodies whatever atu pesa tungi tunini yuta tulatwa NHF tukwa ya ba SHA with yuba SHA tulatuna iba NHF aitutika nika transfer kwa hii system yetu no transfer alama na NHF mekiwe kwa SHA yudo pena yuto pesa tu yai no mutumia kwa muna naona ngo ni aizabu na mbea ona nduketwe tukabe no mbesa bingi beno silingi owiba silingi omwe na mwe 40 million na mwe beno silingi omwe kila muthenya usi mundu wenu kana you mundu wenu kana 40 million per day times that kuna times that you Veronica weko wow musese ni kwa tani wende na usoma kindo tiugulia uyona ndhiende yata na ikatambo kwa totandithia
sese ndino akilungu cha tunena nie twende na unena nisya undu ndi tuyendeye undu kambo ituendeye na ende ni kwatia onaku ni wende na usoma kindu urate ukudia we uyona ndi yendeye ata bishop tui kwaku ni nawe nena yulua pai kindu kio kite wakingi eka itomo power ona ti power eka na etomo ona eka nyini kaleo ni deputy waku kanoe kana kwa ni kaleo ni MP lakini ona ma MP ona mangavana ona ma deputy yao the mayume na ni akindu kingi ona ma senator kwanza ma senator nundu meito ma oversee mayu oversee mesi makaya mosi anything makaya mosi oversee mutumia mwa kwa siko unene oversee ile kwendo oversee wandio kandi kwa kio kutanduthi andu over do oversee ingina kwa kilia kwazi oversee jao na sindu va Kenya kuma etwa kwatie we wathi ni gwanye kuitangazwa kirira wa democracy lakini nesi yethi akimeta democracy ni freedom to steal ti democracy na the freedom to speak kana uhuru wa kunena lakini democracy imaanisha kana sindu ila sia asirimali ya Kenya ni wailite kwithwa wina uhuru wa umetetea na kiolo mikwete egwa twateta tondu jenzima na eki akamisoba aile chana isobia indi kuukwitu yu ni twatumani weithio ndona mpaka MCA euka ku MCA kamuya ila muona mwanza kwa nesio kani mwete silanga ba uloka mungitha cia inyo ndekila mundu na yu mundu lokwetia o silanga ambie eka sombani ka rumu ciana enda yu kama zizi onde ala manasa kuiwe mana eka sombani ka rumu ile wethia mundu ucio akie ngoloba bana na tine somina tamu yambe na musala no lati wa MCA ni wakie ngoloba nangi mabindi ata yako mona na watu ikaniga wane na ndu atumani ya ku ya maguns enda imboke bishop mala bindi you kiuni choki na thina kwa anene maitu keke wawia yue ethwa no wendoya ona ethwa no wendoya olela munyanya wo muno kiemwe okendo kanini withie no kwacia ona kiono una nengio oka kese kanini kwa undi jitu ile mathina acu ni ona mwaka yenda ongerera wese yenda kwacia undu wanena niguo na kila kitu twaisi ndungai na nithe tukwithuthia yu mundu lwa na muthubie umuthi na ni mutavia ula waguo ni kana wasisia mundu wa siasa kuambia MCA MP senator ngavana ngina ibela iswile ukigwa andu mathukitia we are war ni kosa mbesa ila mosete mombanite kuma kwitu na kauwo the ni tomo thinge muno tia ini kututethecia bai kututethecia kwipau na yuni endo gutapia history na musambo na mbailo kwitwa Gachagua wono uvaluka wende no tenda lakini muvango ni kana wiseithia kila chalo tunambe yetu na Gen Z cha kumia andwa matedha na feelings kana matedha na message ya yolua andwala mama ndubie nimeenda utwanangia ingawa hii kitu topanga kwa siasa nikana wiseithia due attention yitune ya uma corruption dealing with corruption in andwa nikana wiseithia yutisiisia kaua munene musumbi ena munini wake na musambo ukililiwe kwitwa Kindiki nikana wiseithia that is our attention lakini ubongo au meamendo tuchanganya nikana wiseithia ne mania mituki yuko tisisia history bwetina ma vice president methite mema ingi muno bai mundu omina atamu yake wala wamini atamu yake ta omudi awori undu no wabindisie na we munini wa mundu unga munuka nundu wakitie kunubwa newe tia wanubwe na Kenya nuizi muzambo wipo wakitie wa uka ko ethe aibo kananda ibo ando Mount Kenya metha manubio o Ruto ko utikasie kuona kana mwana one wo waitie kurai aye we wakitie kuoswa na yuka binda kake ka kuma kapika no lazima ume na ungi thini wa nthi itu ni kana tipoe no ngina tuungami lakini mindo sio mbuya
Bishop ndanasongia wako ukulilie no support weona hata no itikilana na kila kiendelei kana weona hata mundu mwiye kao akwata akasuniketha na ndukakwatile mtho kwatila ngingo ndikanandu mesungie kasunika mwene ngwete kethayo kana kaithayo masya kethayo ita na masya kinekadi you know ndinena undu mwaka okwasya ni asia mwaka hiyo. I'm looking at it differently. Constitutionally ti katiba ya Kenya kibela chu kibo nungwatitie na kibela chu nyena nenda na siana ndeto ila sianeniwe ona ti lazima regime ino ndeto ila sianeniwe ni kana I'll treat ya kuwa munini wakwa like an equal. Na yetu onio ibinda jambe la mewe ata mege ato tutalitwa yellow nuona nena katolo aithi muingo ni wamutia kibela akamwia run this country nondo twi chao twi equal whatever the case might be peo oila peo contribution ela wekie nenge alea onuba kindiki uniki alea onuba anginiki nikana monse bayo kila wekie na amoveti na ethe is the best na ne wa onaitie ukatila jinx yesu ya ma vice presidents ukezethela eto wekalileta mudio wori wigite kibandi cha kuneleko vila bayo ndungi ukoneka o wibingwa mikutano yue ta we musumbe kanao na tie usumbe even in the families that is what is happening okay wana kieke kabuno joke in the replica no mo define ya roles isienu we laini waku no na kwa laini waku na nioneta machanga wa ni unene na usumbe ukezethela mundu chamo ligakili ni ndano kaka muya woka kwati ya lebo bana ukabanda makwase ndibanda mayo tamino banda mayo tukabanda ndengu tuibanda mbemba ukezethela ni mwa define roles tita si define itwe na nejo wona even ona kuku kwitu even our deputy governors nipu not a flower boys na flower girls niendo sungia mwetu muyene kusiawa ni kindu kingi nao usakwani ni kindu kingi kindu cha mbe andu ama isakwana mama na nie tene andu ama sakwana nundu mundu ni wenda kutwika ngavana na yiwa manda nake ula ukwinyenyekeza ni kana mandwe onake kanue ndwiyona nyakala yako nundu no kwenda kaunene na no ndumu na mwitu wakosela nziani ukaumo ba wende no yethio mwitu abanziani no kana yoswa no mundu umo banziani aimbia no kwenda ndwa nuto no diuka exercise moyo wo tukomwe nundu uwe na maundu make okwigwa ailete kuyanisi india minu nundu ichaloni oendete aikosia no kwendea na chalo mumanyano wa deputy na president governor na deputy na mwanasiasa olati musakwana na MCA na nduma miaka yana 5 na imatono utukenga mwaka wiba na kamanda mundu aingi mo maimanda deputy ukuka ithwa challenge na kindu kina mwete ambia na mwa ni a horde demon in a new version ibinda moi ai moi ni mwete moi o sie molu motesia abeta yambia ukelia mungu Sharif Nasir kehika kimani abeta kuya avia mana aumeaona na dhina mongambo maike matono ni challenge be wasungu kwanza molu motezi akakola akaete awele unaikolia nozu uitongwa na okajiambia akamba lwa haya lwa na basi moya yende ya kwikala kibilani indi yuwisa kuwa mundu na ndwithia nake no kwibithile uwini tindia yuthia na nicho wewe ndikuya ndikuona ethwa tiende ya na system izu ya deputy ndikuona kana kukethwa na mugu na deputy ona kabai lebi na kuna sakwa wa vice na musumbe istokio katikati aibuta
it was better. Nondo yundo mumia. Nondo you right now muteko ukwatĩtie alioko ni wewe utweka muteko wa nani unamnaza alioko na sieko. Lakini niwe si una constitution kana sheria si tu nundu nize education maito meenda pia kuelewa ni kana maikatiwe me confused kana me achanganyikie then wa constitution ya Kenya pay provision ya undu utona kumya chao deputy president duko ala maandika constitution ni anticipate ya kana makoko betanya na duko make ya mitigation ya kana no waumwe na penzi ya kumumia na aile kumwe ni National Assembly T Senate na yuki laki yetu when Danson Mugatana then wa Senate lita wa censure motion censure motion ni ukai kwa mundu ula ute bungeni ni kanadhu ula waete censure motion etie lusa kwa speaker ma discuss mundu uteba mundu nene binda ya kwikata ya kuitetea yuko censure motion ilidia tu impeachment impeachment ya ile kuambiwa ba ya ile kuambiwa angalia duko we right ni sawa nime discuss lakini hii lead to impeachment ya ile kuambiwa angalia National Assembly na maile kuidhamina ni a third ya MPs voting na mwaka ngukujo tanaendea undu ni sifa uno bese monobyo ni patoneka ukethia twindu tutu ka kumilo mbungeni pia notu osikitwo twakoya nundu in every motion you could discuss you imagine right now the allocation na tuinena ati deputy tukano kuko twika deputy no last month then akindu kisio ile la mesa yes kinene you ala ijite uko discuss yakati yetu ti uko discuss bayindi mayito you ni wisite tatekete malame anata malaheli ili tatekete ba kwa yashagwa eumaki na ulokwisa umaki laki ona binya boteko iwe gwikata kollema ingiti no ni na finance bill keka finance bill nini jenzi manali kile mutani ya tweka nikandie mo vitana na wewe zineza impeachment ya edhoni kwisauka kashako ndemo yes nundu uwi ulu wake ena bina wako thoa na mwa ameba ona wegwa mazitwa ala metwa ni jenzi na moni tusuni twathamiti ata tuito je kwa gashagwa na ni mbesa ite tungwa na sitata akuda na kaizo kenge ikaje ba na ndi twetela ne mbungeni dino yo confusion between don't think wa mbedi tu na nicho kitumi ona wasoma pe kuyeta wala Ezekiel Ezekiel esio mina na kutabya andu ameye madena yumu kuona twina mo ndino wa mbedi tu to blame andu atatu I blame and meta wa priests kana makuani na ambaile ma prophets na kings yuko huwa blame ye andu ala mailo boya mikana makasehubia anga andu makeigwa na nesa na blame ya dongoi na yundongoi kwambe ya ndingi na yulu medama endete kuyani kututhukumia dongoi chitha siendete kwikata hii kuya na zitondu maito ona kunena nwisi wekia liumunuka gwiso nena yuwa kimabidite ki nondo nimekiwe adhitie ikwase munuka na njuko tumatendo ona vidayo ya isubia ne lawa ya balisi ona you ilawa je kwatia ya kwatasio weta the priest yene ni maiye noye ma prophet the prophet ni mabonye Balaam na Balaki anengiwe no ambatiwe ni kingi ba yolo nae wakindu kila ngwenda ni umbathani nae kiwa mubuko kila wa ile kwa mubuko naambia kwathana ni kaona ubungu na timu tume na ke kingi alikabo na ke kingi ambia kwikata Saulo ambia kwema kwa akaki ambia kuikumya ndembo ta ile tekumya Samuel ayuko bikamuya nonie bailete nunye ndembo yuwe andu bathukania yi nula mutabania nula kingi na nula prophet nginda na mawa
Asante ndere muciacia ni kwatia twendeye nitukitha kumana inginda ni usiba na mawani mumeba tutongia obeano ndo kutamanya na itu ndina kilungu cha tunenye muthanani wa umundi ndi kwata ni wabikie osomo kindu ni wabikie na umano balandu nie bikite naende wakeli ukite kwenda ni kwanga itu ketho ti mananthi itu yo yende hata kwitha kwina maundu maingi maendeye na mekuoneka maibingisa NND pamwe na uthukumi wa nthi ni mutunge obeano ndo ukathini wa kilungu cha tunenye muthanani wa umundi ithu wina kwio kisio muciacia ti Vanessa.